ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଆପଣ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆନନ୍ଦାବନ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ। ମୁଁ ଟିଚର କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେଇ କାମ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କାମ ମଧ୍ୟ କରେ, ପାଳକ ସେବା ମୁଁ ଦିଏ। ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 75 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି। এই ডায়াবেটিস হওয়া বর্তমান 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଲି। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ଟିକେ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମୁଁ ବଦଳାନି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମୁଁ ନେଉଛି କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛି ଏବେ ନୂଆଟା, ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି। ଏବେ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଅଛି। ମୋର ଏଇଟା 37 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ଶରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇନି। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମୁଁ ନେଉଛି ଆଉ ଏବେ ତାମାନେ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟ୍ରିଭୋ, এই ଟ୍ରିଭୋ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, এই ଟ୍ରିଭୋ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଖାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ବଳ ବି ହେଲା ଆଉ ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ପୁରା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। এই ଟ୍ରିଭୋ এটা ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଟାମିନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହିଲା ଖାଇଲି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ପାନ ଖାଇଲି। ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପାନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ତା ଆର ଦିନ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଟାଣୁଥିଲା, ଝିଚୁଥିଲା, ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଟ୍ରିଭୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା? এই ଟ୍ରିଭୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖାଇବାର ମୋର 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେ 8 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଦରଜ ଫରଜ ହେଉନି କି ଗୋଡ଼ ଘିଚା ଘୁଚି ହେଉନି, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତାପରେ ये पेटକୁ ବହୁତ ସଫା ଠିକ୍ ସେ ରଖେ। ଝାଡ଼ା ମୋର ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ମୋର ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଝାଡ଼ା ବସେ। ସକାଳେ ଥରେ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ବସେ। ତାପରେ ପେଟ ପୁରା ଇଏ ସଫା କରିଦେଉଛି। ପେଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେମାର ବା ପେଟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ପୁରାପୁରି ଇଏ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍। ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବି ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆମର ଅଛି ସେ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିଏ, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ 150ରୁ ଉପରକୁ ଯାଉନି, ପୁରାପୁରି ନର୍ମାଲ ରହୁଛି ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ
शक्ति मजा रोची आउ गोड़ हाथ दरज पर किछि हो छोटा खाई ट्रेवो खाई हैं ट्रेवो खाई हां ट्रेवो खाइले आउ एबे ए जो कॉर्पियो देखुछंती ई कॉर्पियो मध खाइली ट्रेवो खाइछि तबे कॉर्पियो मध खाउछंती हैं कैप्टन मध्ये खाउछंती हां एबे वर्तमान कॉर्पियो भी खाउछि तो या द्वारा कौन होची पेट सब ठीक रहउची हाथ गोड़ दरज फरज हो नहीं आउ पूरा पूरी सुस्थ सबल रे गोटे लोक रही पाइब जेहेतु मोर भी रहउची मोर बयस 75 वर्ष हेलानी मोर डायबिटीज अछि 37 वर्ष हेलानी किंतु मोर कौनसी पार्ट खराब नहीं पर्यंत केवल मोर ये आखि से अवहेला हेतु शीघ्र ऑपरेशन हेली नहीं बोली मोर आखि देखा जाऊन भल कर ये ऑपरेशन है आउ देखा जाऊ कितना भी वर्तमान से केमके समस्या से जा कहले सब सब आरो गुटे कदा बोली गले डॉक्टर पाखक गली जे डॉक्टर बोले तू औषध आपने खाना मोर मोर अवस्था जेमती अछि मोर डायबिटीज एते दिन है माने 2000 पर मो बंचू एवं आशा नथिला किंतु ईश्वर मोर एक प्रकार अनुग्रह अछि मुई 2001 साल भी देखि पाते 10 साल भी देखि पाते 20 साल भी देखि वर्तमान मु 21 साल में पदार्पण करिछि एते दिन मुझे डायबिटीज लोक बंचवाटा गोटे सहज नहीं आ मोर पछे जेते लोक मन डायबिटीज है हमर पढ़ारे बहुत लोक प्राय समस्त मरे किंतु मैं एक पर्यंत बंची आ ठीक हिसाब से बंची तो कौन से पार्ट भी खराब है तेबे आपण ओडिसा वासी को कोन मेसेज देबे मैं ओडिसा वासी को एथि कहिली जदि सुस्थ सबल शरीर रहबा के चाहू ठीक भाव में रहबा के चाहू ताले ट्रिघो खाओ आउ कॉर्पियो खाओ ये ट्रिघो खाइबा द्वारा आउ कॉर्पियो खाइबा द्वारा तुम्हारा सर्वांग शरीर सुस्थ रहे और कौन सी प्रकार जहाँ किसी जो प्रॉब्लम अच्छी कौन सी प्रकार प्रॉब्लम आप रहिबो नहीं पूरा पूरी आपण माने सुस्थ रहिबो तो एटा खाइबे एटा गोटे विटामिन किंतु आम आजिकल आग काल जो विटामिन आम खाऊ से खाला पर किसी दिन पर फिर जल्दी सेमती होता किंतु ये कौन कहूँ ये सर्वांग शरीर सब पार्ट के ये ठीक कर आउ गोटे लोक सुस्थ रही सुस्थ भी से रोचे मोर भी तो सुस्थ रही मोर डायबिटीज अच्छी मोर एत बयस है तथापि यहाँ खाइबा द्वारा मोर शरीर सुस्थ रही कारण मोर एति अनुरोध आपण मैंने सुस्थ रहा चाहूँ तेरे समस्ते एटा खातु आउ संपूर्ण सुस्थ रह थैंक यू सर थैंक यू मैडम